A matatu ai leo la ufasoa i le mata upu le nei. I le tele o teimi e whapea mai eitu le epa ma le itu o le HRPP. I le whaonga ina o tupe e le whatuatua e le atua Samoa uatasi. Ai maise, le whainga malo fau o tulai mai nei. I le maitau o tangata, o le matua i tele o tupe. Olo o maua mai i lima ma le whaasoa. E ai le teimi ua whamai ua le ai se tupe. Ia la wali ia. Pe pese ua le ai se tupe whaatino ai atina e pe o le poloketi o le tasi le miliona. E ala no mana o i tau whaasa o sao whaupunga ia. Le anga fo i e whaase se i mafau fau o tangata. E tai se se i nai ma whaapongi sa ai. Le atunu'u a Oloo o lava le whaasoa a le sunga le lauli e le mali atoa. Ma le whaatuatua i le atua Samoa o tasi le whainga malo. E le toe whaapito au i seisi lava i tu o le malo leo Samoa. A o le winga le whaali mai e lauli ia. E wha loto vai matau mawhai e wha olo a taua loto ma nganga o tangata. Ma lau le mātitiva o le malo. Ai ia tai 4 miliona o tu whātu. Ia le mau 4 miliona o lo o anga i atu i to tonu o le atunu'u. Mai le tele o malo. O tau sila fo i le amata atuai. O se vai taimi sili le nei o na matautia i le tala whaasolopito o le malo tuto tasi o Samoa talu mai o na tuto tasi. Vavai e se atu le wha se fulu tausanga ua tuanai. Au tau sila i le mea ua tula i mai tono le malo Samoa le taimi le nei le whainga malo fau. Ua matua i toa tele atu nuu o le lalolangi. Wanga i mai matalo sanga ina le whainga maloa Samoa. Le fionga le Palemia. Ai maise o ia fo'i o le minsta o mata upu o le vai fafo. The Minister of Foreign Affairs and Trade. Wauto si sila la ia. O lea talo sanga. Wa talo sanga mai fa mole. Lau e fionga i le Palemia. Se ava noa e whātutu ai o mātou ofisa. O mātou watu nuu i to tonu o ele ma lau whanua o Samoa. Ofisa o ampasa. Ofisa o konsula. Ofisa o sui o malo ese. Ai maise o le ofisa o le malo. O malo au whatasi. The United Nations. Ampasa o Amerika lena asiasiatu a nafi e whamautu i Wellington. Tātou te mana o mia a la fo i ai le ofisa o le territory o le malo Amerika Samoa i te tonu o le tātou tunu. Lele wanga i atu i Salaelu. Wanga i atu faladi, o lewa na iai faladi. Whanongolongo atu, ua fia iai, lawa iai le ofisa o apani, le ofisa o saina. O whēla, e mafua mai ai le tau whono ma le tau wala au o le awali ia. Nei leisi tū o lo anga ia le mano. Whai mai e le toe, le lingi mai ma toe sa sa mai, e atu nuu i fafo ni tupe mo Samoa. Ala le mele tau sila atunu i ai Samoa. Wa atili tatala ai le vai fale o le atunu. Wa tatala ai le fai tutoa ma le vā lelei, ma le vā no nofo, ma le whaalo alongia e malo i atunu i fafo e o lava i le Pasifika o le Palemia lea wa se ei mai nei. And that's why they have applied and they've asked our Prime Minister to see if they can establish an office
of an ambassador of all these different countries in Samoa. Ua tātou na o mea mana ia ma mea mātango fie tātou talanoa. Tātou talanoa tasi ia ini mea mātango fie mani tala lelei, positive human stories. And this is a huge positive story for the whole of Samoa and the government of Samoa. Oi se atunu'u, o loo maua se whaamdianga whapea, pei o Samoa. Wasulu ma i ai i atunu'u te tele o le lalulangi, maisi atunu'u. E fia whaatūni o lātou ofisa, i to tonu o lauwhanua ma ele o Samoa. O tau si sila lai. Ofisa ne, o le lātou wao ngā ma le lātou tautua. E sulu iai le whaipule o lea i tu malo ma lea i tu malo. E ui i tupe tele o loa watu i whono whawai. A ua matala fo i ma le whaitutoa ma le awanoa. E alua i lava le whaipule ia na walongo mai i le whono whawai. Ia pa o le pulenga ma malu o li ma whaipule. Tātou o. Se i whai atu iai pe mo maisa tupe se i whai iai se tātou waa. Se tātou whautasi ina whai ane le onos fulma le 5 tausanga o le tūtua tasi o Samoa wa iai se tātou whautasi. Ioi, se tātou malai ta alo. Wa tele awa noa e mawhai ai ona whaatupula ia le tamaoaiga o le atunu. Awa o lautala e le tai tali tuali maina au tau. E so se ofisa o so se ampasa, ma so se ofisa tu to tonu o so se malo ese. Mai atunu mamao, lātou te tali tuali maina se talo sanga, a se tu malo. Ia po se whala potonga. Wa fia ni nuu mani a fio anga, wa sulu ia pani, malanga mai a pani fau o tau falsa, o iau tau falea onga. Wa fia. O te lo a o fo i lava i se nuu e mai se kupe mai a pangi po si se tonu e whaliko falsa e whaia. E matau tia. Le ala le na. O te matua whaafetai ai. Ia le whainga malo. E le sila mamau. Ma le tausia o le vā lelei. Ai a me e whai la uri ia. E taunu watu sui o malo mai fafo na watu nei penny wong. A fio atu wau vasa mane. A fio atu tai o isi malo masui o isi malo. Australia, New Zealand nei. Ai o tusi a Christopher Luxon, tusi a Penny Wong, tusi a Albanese. Tusi o i Peretania. Fai i sui o malo. O lo iai nei. O lato ofisa ma vatu malilingi atu feso soani tau tupe. Ia Samoa. Ele o lelei o na whaongau tau tupe. O le corrupti o le Palemia le iai. E iai o na molianga. Whaasanga ia te ia o leo lo fau mai. A criminal prime minister that he has criminal charges pending against him. He is corrupt and using your money inappropriately. Ai a tala te taia. Tui titi a whape mais te tai, ia vai. A le ano o il tala Penny Wong. Ele stofe au faapenā fo ia Christopher Luxon le Palemia. Mātou tele i o mai a o tau mauni a o tau tu o inga ma mea faapenā o le mau te o mai i le malanga faa le malo. O le Palemia e le si Palemia. O le mata upu i tupe le tau talanoa mai ai misappropriateness of funds or
the corrupt use of the money that you pour in for us from foreign aid or what. We don't care. It's not my problem or your problem. Wa uma ona tu watu I lima o le malo sa mo o I lava o tu malo li teimi nei ma tai pule o tau lau tau whasoa. Bingo. Wa te. Whapea. Ai o le a fia. O le a whai mai se tala. A tai nei. Foreign ministers who have arrived in Samoa on business and official visits. Nel nā lea o te whai atu ai nei. Tau te whiu. E tau mawhai e mi milo se mea. E pe ia o ta maiti whula iti fo le lewa o e tau ia papa mama. Wa musu e mai lea, wa musu e mai sau. O tupe ua foa I le alofa ma le anga lelei o malo ua iai o lātou so tanga ia Samoa e le ai ma se fe au o seisi o lauri I e toi tautala iai ua alu le paketi ale malo ua pule le malo I lana faso le tio a faiso o le tala le nā lauri o le pisa and that's why I like him. Awal style na wara faapenā lo ia se tala e watu. Ia ona fe ei fo I lea. Ai pawala na o le tala. O le tali whata mai titi lo iai. Ia nau tau wa aile iai. O matua le lo le me fiti iai. O le pisa, pule matou sa au tau pule foi. Whai au tau wivi, mwhai au tau tifinga. Teimi le nei, teimi o le malo. Tau te ui o ai lava I nā, ma fe ei lava, vai I fo ai lava. You see Lauli's attitude and personality now and behavior? He has totally rejected these people and their behavior, their craziness and stupidity as well. Motuale to kea ia. Ma ole me fo le na wa la yo na tiri de feita. Yeah, le fine. You know, there's always a way to counter people and their behaviors and their personalities, the conspiracy that they create all the time, over and over again. If not, these things, nea nei ua whaima. Ma vaenga fo le whapea lātou o se sasa lea lātou te sasa I nei lauli. Ai o meo alofanga o me, and these are all excuses. A tango atu lala uli ma le whainga malo, e whao ngā le tupe le mea lea ma le mea lea. Ona whi ei lo lea. La le mea mua whi ei ai. Wow. Ua peo se tau loto fo I lelei le whaafonga le atunu'u. Wa ave tupe I, ai le anga le wharemai. Wa ave tupe I ole, le aini fua la au mani vai la au. Ave tupe I o, a pe mori. A watu ai matupe le anga le tise. Le anga le sua vai. Whao ngā se tupe I o, ta lolo, a o lele a. Taunga tā le pensini. Whaalu se tupe I malanga. Aia. Taunga tā le soifuanga. Wale longa se mea. But this are the same. Can you listen carefully? And let me remind you, listen well. And these are the only excuses that they bring on day in, day out, every day, over and over again. Leanga le wharemai. Le aini vai la au. Pele le tise ma leanga le pawa. Taunga tā le soifuanga. Si I le tau o pensini. O tau whaafonga e.
Mea nā te whai atu ai. Ua pepese ole pese lava le tasi. Mea ua mātiva mataunga tātou i whanau. La vatu lau tala. Ole mea moni a lea. Leo ua lātou toe wha leo ina lava. Ma tau mai e lātou i le atunu'u. A lātou mea na whai. Ma mea na tutupu i le lātou vaitemi. Leo lātou toi wha leo ina mai lava e lātou. Awa, ana le whaia ina lava ma le toi tū mālo. E te le wha longo i mea ia. O mea ia sa ufi wha manu ngase, sa tutupu ai lei ma se pisa ai. The day and the minute that they lost the election and they know that they do not possess the power to control the country. And all of these things come to emerge and rises. Same old excuse. Hospital, medicine, all bad. You know, Bill Donald Trump. They're all bad. We depleted all their army, all their supplies and their planes. Their ships are all under, 150 of them under the seabed. Tala ia le whai, ia Iran. Ma tau le atunu'u atoa. Nā ole, se fulu aso pe tasil vai aso lua vai aso e whai ele tau ma Iran. Umal tau. Wane. Nela alu le whamasina o whai le tau. A o leo o se fulu ma le valu. Fita o le malo tele o Amerika. No mata. Nei le tai au. Se fulu valu o maliliu. Whai mai le tala listus tala. President, lau o fionga i Palestine. Wha whewheo na e whai mai. Ua matua wha umatia atoa. Fita. O tane tau. O lo keti wha tonu. O wa tau a Iran. A le ta whana mai lava. Ma whioti ai. Fita o le malo tele o Amerika. Whai mai le tala Trump. Be quiet. Whasa lapu lelei e Donald Trump. Ia whesili le au tustala ma le au whasa lela. Don't talk about it. Aua le tala noa il mela. Talo whai.